Menteri Rangba jong ke Sarkar jela Konrad Kongkel Sangma haga arpu hendreu tere ke benai risau arajar arpu ula kular ban shimkhia ban pej benya ya ke jingdawa ban kintiu kerdan ya ke Sora Civil Subdivision Shika District. General Secretary ke Sora District Demand Forum uba John W. Thaba haba ya keren bat ki nong thok khubor hadin ke jingya kendo ya Menteri Rangba Konrad Sangma ula ong baka jingilang kalong ke basaiso hadin bo Konrad ula kular ban shimkhia ban bishar benya halor kene ke jingdawa kentiu kerdan ya ke Sora Shika District. Ke Sora District Demand Forum kala ay biang ya ke shithi penkin mau halor kene ke jingdawa kentiu kerdan district ya ke Sora Civil Subdivision kababun upat babun balang na Sora bat na Shela constituency kibala ajing kershan pura ya kani. Ina persen yang jurisdiction yang government harus nam ajak arah apa bi kendu isi mestar aksin ke menengkong. Di hangta yang ayah berok ki jurisdiction ke bedai maka socio economic but developmental aspect jawapan ika demand ke jongimo. Tinggi kendu maka Sora mentah ke district ke berimdu apakah jelam ni kalian. Ki district ke Phamadian ki layo ya ka. Agi subdivision ke Phamadian ki layo ke district. Dan dekat Sora dan sakut kumni. Di kuat tiba ke government ni berapa ke juang ba banwara ya ka administration lagi khamjan yu pai ba tegi kuat bakan iru kan long kumta kan nomor pi kan partai kis ko iru bakalian naka isasiel wo cimin stang matan ula adamet ni baka isasiel kala he palat ka district nanta ka congestion ka jur palat khanta ma posilong tilakum nung don kam hiban pia ya ka isasiel sakoi pat kumba atlik district bakan mi no ka Sora kai kumba district. Dari kata nama ngina batai hiu simestar ba nak kalian kamu suram kintre nak kalian juga penuh sulam kintre simestar lah dia udah tip dia kata uang ada tip dia kata di kan di kalong bitik tambah upgrade bi Sora subdivision cakap district Paitai di dan tang lai satu lagi sino di larangi keren di lai satu lagi sino bersakut ya kakam kan ngasuh kam long justify kita tak ada ngilang simestar pun use wisdom juga akan urukam ban sort out ya kini ya ini bentah. Jika kata proposal jom simestar usaha sini tinggi siapa yang akan betul. Lakukan pembentangan kordial, kalau apa simestar lah ikut bodoh keluar bah. Maka begini kan ini kan jindawa jiban ketiu kedan yang Sora Shaka Shaka district. Dan kadang simestar ulah ila pening ada ka presentation jom simestar ada bedai bahkan ini ke map jom mereka district apa branch apa setengah bahwa clear bahkan headquarter juga district ini kan dia menong Sora ini. Dan nak kalian juga government ngila aja ke kajing ong yang ngila kentu isu minister buat hak ke proposal yang government sini. Ya ke government ke UI lah kadang dulu ki kilo ki jing ijong ka ke dia district buat mai kita hak sini proposal nak kalian government hani isi bangunan dengan examine dari proposal ya proposal dari government pandang tagih saat insa ya ka jing mundur jogi ya ta dan kali ke jing pong jong simestar hi ka biang na ulong positif ya ke ba ni keren ne kalau profil ka biang positif